Se Okatakyie ebe Okatakyie fifa mensa ene Kevin Taylor ntem mejina Okatakyie echi ame ya blase kwasia no muade na odi no ono ne timi difame nkofo papa ne nkofo maame ne nkofo yire ne nkofo ma but obi kokot criticize ne papa o se yemfa nkokot me kofa Kevin Taylor ba bia ne papa ahemfie ewa ayodo se ne wagya ama kyerebe ne nanka wonyini ena agye ho no nkotre pompo nyini Gh10m nyina eda ahemfie ho wasa ahemfie no enti quotation bi o Bible ni won se obra ho asia nyame be ma so le so ma ho so nyame be bra say at this moment Kevin Taylor enu kokoti sama Okatakyie fifa mensa bones edna to form say tebem every father to form say timono ebusia Ohene David have reacted to that concerning Kevin Taylor any further lawsuit against the FIFA and omu demanded 10 million Ghana cedis. This is kind of 100 billion. I say a backfire here. Our court class actually said Kevin Taylor any further into 80 million and fan pata a FIFA. Ohene David abeke kanabine actually only other TikTokers. I have Penyah broke media. Let's watch any demo. Over I keep video another room. I was subscribers so click notification and connect the latest updates. Now better while me their mama ever comment section. So password. Watch you know for so any be ashe. It's very capable many videos on that. Actually, Moses Kevin Taylor father in 2023, 7 June, at the free for Echo Court, Accra High Court, January Jurisdiction 5. I know Mukwa almost 7 million say court. And you can do 10 million Ghana cedis, it's 100 billion. And free for Emma Omo for defamation. And you say a free for as Kevin Taylor power a criminal. 2 Akunyano Kwano or Yemo Kululu or Bukata and a BD Ayodo Kunyanka and Yandia. And I throw a Kevin Taylor power irresponsible father. I didn't turn back Kevin Taylor at Temna or Heno. Won't be angry. I say 4 or say one about the backing vocalist after Nana Flowers on TV that I say 5 or say I will try to say media and especially or the him fee. I bet you we're going to say 80 court everywhere in our so now he's scheduled to be 100 billion and from or no any about Kevin a collaborator. I'm if I ever tell say oh as I look no Judge, Otemafo, Ede, 97 bars or by no, while 2 issue not watching. I'm a court class. I came tell the father said, Omo Emreno, 80 million, Omo to 80 million a free fan, no, Enfant Pata. Ne cry, that's a Kevin Taylor didn't choke. They told them for India. Said your free person, Swissy Kevin Taylor on the massa. Yeah, easy. Back to back, or yes, well, put the thing from when we were put Nama. A free fan put Kevin Taylor, but was she fine. Was she be a fine. Now do you buy and then we see Ohene David, Ohene David, only Kevin Taylor will beef crack. Ohene David, any Kevin Taylor will beef. And the FIFA and fire Kevin Taylor crack. Now Ohene David, I don't know, take it. Now everything we buy and then Ohene David, I say I Kevin Taylor go free. Oh, you know they do be at them. Oh, the big car papa dear. Where do the court? Where do the court echo pay the bill? Oh, win him. enu nti abrofo no koso ade bia ya da ne nkoa egu omo na ase no bolov no so ne nko se Okatakyie ebe Okatakyie fifa mensa ene Kevin Taylor ntem assistance right now men kan kire se ne Kevin Taylor ye ninti no monsori nti Okatakyie mejina Okatakyie echi ame ya blase kwasia no muade na odi no menin se mo bebre NDC adokro mo nti no wo hwe mekra na ase mejina Okatakyie afa no ebe ya oya mpacho eya oya eyo menokre na me de me ka menhwe ba bia Okatakyie cannot pay me se menkasama no eno no aso wa no a obetimi defend no na mo penokra nkwasia sama Kevin Taylor edi ene nokra onka no mo nka no ho no aba be kire se ono ne ye ni papa onim wo no ma omo nye wo Ghana nti o expose omo ono ne timi defame nkofo papa ne nkofo maame ne nkofo yire ne nkofo ma but obi kokot criticize ne papa o se yemfa nkokot munima be America kra ne yete se Okatakyie fifa mensa e de beto ye nim se ye de na kokot America kra bi ni ena ye de yete se ye de Okatakyie fifa mensa akokot e de asema Kevin Taylor papa Okatakyie fifa mensa ye ne ho program bi e de ne niema betoto abonten ti se ne me so mitumi call ya me kofa Kevin Taylor ba bia ne papa ahemfie e wa yodo se ne wagya ama kyerebe nanka wonyini ena agye ho no nkotre pompo nyini Gh10m nyina e da ahemfie ho wasa ahemfie no aye kan ye no mpacha ntem na mamenko ha moro wedrago Mamenkan na say yes, I am Ghanaian. I like you very much because you speak the hard truth
and Asantes don't want the truth. I like you so much. I am an Asante. Oh, I'm sorry. Dignity and my friends. Moro we drago me chiapa. Me nim se sana dignity adia. Me de na mfra wa drago on. And yes we drago. Nti no set bia me no ya me da se pa na me chia won so. We yes antini a open no kredi ye da se wagina mu se ye nyina ye nyire ho. Eye denya e de asomdue no nkoso bebre. Now yankoye ni me intentem na. Shane that's 23 hours ago. Na hwe Okatakyie FIFA men's and the so. Bacho enunsinie. Na does it speak or does it depict something to you? Memra ni say here. O share sa article me no ya emo bi kan asem kire wana. This is from Okatakyie FIFA men's. Na mo here article we so every Kevin Taylor honom ne bae. Yanka Kevin Taylor de na menyina sran fan kan asem kire mbola of no so na yanko share the video so. O say Justice Alfreda Ami Danchi of General Jurisdictions 5 Accra, please sit up. Justice Alfreda Ami Danchi of General Jurisdictions 5 Accra, please sit up. Na yanko hanso ni yanko kan bra so de. Kevin Taylor's father versus Okatakyie has been dismissed by the High Court. An 8K cost has been awarded in favor of Okatakyie. Hashtag precisely so. Hey. Na Kevin, se de we ye na aba no bema. Se de Kevin Taylor we ye doku when your friend ya motu ya kali ya finish we tie. When it comes to san nema we are now these actual issues now. Untumi nka nkyerɛ me sɛ wode Kevin Taylor akɔ akototo agye sɛ wo mpɛ nokre ɛnura me ba be me de Okatakyie de brɛ ne nicely ɛnɛ ma me package we na me mfa ma Okatakyie afrifa mensa edi Kevin Taylor so nkonim, and no doubt about this ɛno no watwere ato hɔ no sɛ nka Kevin edi nkonim a nka nora ukɔ ne page a sɛ ne ɔde papa or the Senate dam dan it Canada Japan the beto was say Canada see no moko e wakodi nkonim no say yan so and ankanra say opposi say me papa case na e wo court no mpacho ye bu asem no ama Okatakyie free 5 months adi nkugu ama defamation suit na ye de call ye no ya jisiga say $1 million 1 million Ghana cedis and now 500,000 Ghana cedis e de ama me papa nti me papa adi nkunim ebi ansi kwasiam penyin wo so dia wo kwan efra wo se wo ye journalist o journalism na wo ye no mpo no and tro because wakwa akogina party ba kwa afa maka asem akyerɛ mo from day one say onipa da sɛ ni sɛ ɔpɛ sɛ ɔka nokre the moment ya wo de ho bɛma political party bi no sɛ nye nipa bi a wo ti sɛ David a wo de etua honam kura wo ka wontumi nka nokre da enti da wo declare wo sɛ wo ma nipa ti ase sɛ wo page no eni honom to serve NDC and Mahama and all the NDC members eni what say be serve mo ade anche. This my political party will defend the good governance and will defend John Dramani Mahama because of the goodness and the betterment of NDC. We are going to defend the good governance and the good man. Until when you no cre, one can no cre, when you no kwafo. So we are no kwafo. You have to stand by your words. Party, yen yasha si mfie se ni, or no akwa susu ba ono so mfie se ni. Time ben yasha si ete ninka. Time ben ye tin kan obi ebo ni din Kevin Taylor, but me gina baby me gina say me mfa me ho nkoma NDC me mfa me ho ma NPP because ankofo mi enu na aka bom e no mu di Ghana ewu ene sen when sema ekokoso ubetumi de bia ya dance ye enti mu amunim asema no for the rock course betwe edito honie o say Kevin Taylor papa ene ni case na ye de court nti na no so oye program na o de ba betu wi say the whole Ghana ni wi ase owo nyina no oni obi anyina court eka Kevin Taylor papa ho Kevin Taylor papa si wagu nani mu ase o akeka nsem bi say ni say nti asem ne ko say wo papa na ase akoboka no
and court nyina Kevin Taylor papa kwasi ampanyi dwedwentwie Jimmy for ayo do mahene Gabi na ne hene pafu se lupreta Jimmy no Aboa no oni sika ode obi bekokotu enti Kevin Taylor na share chire na chesesesei no okasama party nkankan se ne party baye enti wo party wo power nyina no wo matimi ahwe yenim sanka mo nka nokre party de ombe defend omo de be on say yetimi akodi atia wo papa de ntia na omunni bibia substantial evidence bia against Okatakyie say Okatakyie defame wo papa Aboa wo kan kofo papa na omo maame na omo nua na omo mba na omo abusua ho asem e defame omo a entronko na wo side de ye eno kra na yansi wo court na wo papa de na ye no kra kwasia wo papa onom na wote na hemfie tesen aha wo papa na hemfie tesen nsem bia se meme na Okatakyie ampa ye bekwa kogina o papa ansrade wansrade and free political parties wo engineer ni gwase the thing is on record, it is on tape say nya ba abontene so de a wahemfie to wo no wahemfie ntimi gase e secret ni akofa ba ahemfie no ho untimi hwe so ye mumien content na me fa nko na monkohwe the entro a Kevin Taylor di wo na brabom na yengu na nim aseketo abi nto aso other side no makwa kotie no matibi se munnim ampa cho mo hwe ade ye wi beba ana Sansa Delhi honum Women's World Conference enka ya ade ananka eba so pacha date no mo hwe so ye mba cha hwe ade na da ha ni ne mede to so no morning section no will be 8 a.m. to 11:30 a.m. pacha ene wo honum no na evening afternoon section ye 1 p.m. to 4:30 p.m. na evening section so about so 6:30 p.m. to 9 p.m. na enka mene woka say ya no fundraising Christian University Liberty Hall tema ana nanka dwumadi no ba bekoso I think say date no enka beye jama month ya yesimu ye na nkomo ba be sa program no but inshallah and to me amaso expose na ko no hu ye they say the Kevin Taylor papa e ka be fi an e ka kese e ka twentwentwe pa went me ani nkunim na me hwe ade me de wo ba ha no ma ba be kire wade bi me ba ho no mpa cho ye be ba world conference ashase no mo se gewi on ka ba bia Kevin Taylor me bo na numa sem so de a kire on ka o ba bia so oye doctor ni ye ntutu me ka na mo ma me hwe animguase bi ato Kevin Taylor muntie e na me bo a kire on tie Abeku, me a town brand committee chairman or Ankasi Gh10m. Me who say, and 10,000 woman so me who say Kevin Taylor, Eddie be picture be about the two upon to say me ye Galaxy. Say Moshe picture na at that one. And my son now a Moshe picture at that one now almost here baby a picture if ever. We are picture if you buy a young deeper all year. I'm the corner assassin so. I'm the better abontin and no na Kevin Taylor or the entire war abontin. The person in telephone now beauty video now because no mutenu no meka wasa match. Enti braya oda hoyi oye NDC ni okọ etiwa mpatem ho a na onu mom na air fight galamsey a osusu se MC ho no oye seriously engaged in galamsey a ese omonsa ase nkrofo no ba ye ensuo ne ade se ne nyina yenim no insan se bra yi ni kapre na MC no aya galamsey ne nya ni sikanti atumi afa kire as an NDC MC akofre Kevin Taylor e de adwuma akoma ne se Kevin guabanti yenim ase na ono na eye galamsey nti uhwe bra yenim wo mo ye galamsey no o me ya big men o na boys fianga fo no mo ni kapre wiem fo ma no woman ne yede omo yesa galamsey no na ukohwe ne ono no to excavator no e ma ye ship fiam no ne e de ba ye no na ukokohwe ne wafa nkofo mo eye na wakoto concession a omo tu no mba cho kan kure brawe nanim se nkrofo ni bia na bolov no so ne enko mba mo cho Margaret Owusu medamase na na amadanso o se but bye mba cho uhwe brother ye oda ho ya oyo obi a nanim se wono ma omoye galamsey a omo excavator akwaji concession there be enti bra no se wo ho no ma obeti anse Kevin Taylor edna baba beto ayi no so
Bachotie, and number watcher or on mobile one say, Kevin Taylor our life, a dear Sema, a branty or that way, Monshano, one no about 1 more year galamsa, where your NPP ni, hey, and a brand number was shown the NDC card, membership card, a long time Takun NDC member, and what would Kevin anymore say, chum. Say na Kevin Taylor share ni jumedi na se tie. Aha. Enti wode to so no ope won ma o ma se galamse we che bi ni ho aman petem ho a e ya bantie wi a ye frɛ na abeg mbacho abeg kuna ba or responding nti say and or responding here which means tio expose ya bra yi be yi Kevin Taylor nsema what say we am de na to we what you say any ade na chese obi na di naba nti chese ye tua ne kantin on ba shi dipa no anim guase pa ni Kevin Taylor nti won mo amoje Kevin di no say ne time aso nti mo ho ne etototo no wono ane party member na expose no yanko me who say tinta woman so me who say Kevin Taylor e dey me picture bi aba beto abonte so say me ye galamsey say mo hwe picture na e da ho na amanse na mo hwe picture na e da ho na mo tie baby a picture no efi eba we a picture ni fi ba ye ye nipa o ye adwuma am the corner sase no so am the beto abonte na eno na Kevin Taylor o dey tag mo abonte nipa na wo ye galamsey na nkasa no baby a wate concession o mu tu niema gu dededede no e ho na me abeku me koi na me koi no nyame adum nti it wasn't just a photo nti unim Kevin Taylor expose a command ha agu nanim ase ono ani party member o and he say boy the koi no e video but enye photo but Kevin Taylor e ba be kan boy na sem no o share that your screenshot from the video instead of so people video no dia kire ni followers no na omontie bi say boy ne ye den o galamsey ho ye wo so ogina ho kasa na okoko twa boy no na anya bia wo mom ye galamsey o mo so le om ko gina galamsey side etwetwa photo ebe mo wo se mbacha o me me concession ni but opese o dania asem no gu obi so na MC no a o tu gold no ana wo ye galamsey no on fa no hu nkodi nti because we maniska and we share that year screenshot into hwe ayi na da so no on baby Kevin Taylor da any brand nchen ho ne Natalia hye no we share that ko year video no mo screenshot and the beto ho I say abrantie we moko baby a muhuna ekwayi wono and oye galamsey and oye say afi mom yanko ne yanko nkoti ade we hwe ade boy na ekirem kwan of aso a okọ ho kaseti abone a na MC needy Kevin Taylor try no ko ye screenshot e dey be dan egu no so oh oni sika wa sim sa montie tie bi timbeso mpelifone na opiete video na enti Kevin Taylor fa me photo de beto ho no ene me mate ase say we ye screenshot from me video mu nanso me video ni nie enti mo so montie video no na monhwe hwan na oye galamsey e wo ho e ye me ana se e MC no montie bi ko ye no montie no no meka ho asama. Stop second-guessing your writing. Trust your writing every time. Abusianfo. Kevin Taylor, monhwe video na eda Kevin Taylor nchen pe no. Na monhwe boy ogina atalia na ehye no no. The same atalia na boy no. Enti afi na boy no ba be expose ni say, "Hey, na wo minim say ye NDC ni obi ye galamsey ye nyina yantia no no wo bedane abegumi so enye na kam nim sesa wo nya no kwafo da enti boy no na ebo no ani video koye ya Kevin Taylor twa photo free mu no e de begu nanim ase no boy no na ebo no ani video no yentie jo ani dan so mo ana ye say mawe wo hwe bi say eya owura ku eya chebi owura ku omo so account omo so site na wo ti wo no ana owura ku omo tu sa ensase ya wo ankase de mi that is ya kono so several times
Somoto, I'm not going to Katasu. Omutu amana na MC ne nkata so enti ye problem wo ha enti yakwa kan obi anya ho mba che wo bra yo gina ho na oye galamsey timo Kevin na mutie no sema mo wanim guase ono ani party member why suppose no dum sasa nya ntronko a onyamba betena se a monhwe menie mikuta files enie file ekuta me kire se abrante we galamsey na ne ho information nyina ekuta me information nyina nie me gunani mase am ho se ono ene ye galamsey osoli anu akwa yi ode se ne ma drawing book no akwatete na ekuta no e de boni nsem no de kire se the evidence ya since Kevin Taylor kasa hwan no de natum hwan na what say yache no o kan eno asa o kasa ko gigigigi munti ye gu na ni ma say Etwa East DC NST intim One of them, yaka. No, last quarter of me abegu. Me am the landlord, and the tools are so as my campo. Why any papa could pen of the shops and me abegu me start you? Enti, I say nipa bang. Me pe one single person. Oma meka se wo abeku ma won se sa site we ye wo dia wo na ye galamsey o. MCE baby an concession wo na bra ni gina no. Ena Kevin Taylor kwaye saade we ntimo hwe ono ne video no ma me nkyere baby ye duru no na mo sha asieti ha tie kwa Kevin Taylor fazo kasa tie enti hwe photo na eda ne nchen no ma me mie mo na mo hwe ade hwe photo na eda Kevin Taylor nchen no on so obi nsa ho a omo record boy na enum asem enti boy no na eye galamsey no wasen akogina ho no asem pacho na oye den a wogina ho a wunya photo film no it was a video and a Kevin Taylor kwaye screenshot e film enti enie muntie ha na boy no ekasa enti koi o say what I say it is like my question na this and you say money na press ya for and na in so no highway no I'm not the one that this is the to some way now. Accept service. Certificate other cultures and then we will Swasia. So because enti wo so ya achihede o pese o kire sen o ye NDC ni a okuta membership card for many years ono na eka kire o se wo mo NDC a wo ye MC omo NDC member wo be MC ono na yes agalamsey ni nyina ena wakogina baabi kire Kevin Taylor baya abrante we odahoyi ena wakoye screenshot chese we na eti omoto de a onfo no mumu megina ho adentia okuta platform kese onya kan dodo no gidi wi no ano boy isusu ni mo bia enti sanye ye na ebehu video yi ni ye befa aba abonten ni yeso ye be kirekire mu e de ama wo so ati bi say abrante no was trying to help. The guy was trying to also help by exposing those who are doing the gala. And rather unfortunate, Brano Wesikanti was here forward this and video. No, ya dear MC in any massano. Akoma Kevin Taylor didn't cheer Contomponi say, what we nay galamsey won't Kagun any mass in Tinka and go 40 and an Kokosha Kevin Taylor in us and Kevin Taylor. We are powerful. Akwe we Jimmy Pa say one na ye galamsey enso na nyo no sema huntro koi because I'm sorry the whole Agasi judging me am here tamper for teacher man me sure say who this is who want to say now what Jan work of akọ ani tama me ni akọ sisiana better ban say this no only in the duma because NDC ni awoye no kwafo say so what ya journalist ni bisa ne say dia na opese aban ye aban be no o de saying mahama aban o si MC ri nim na djuma ono on sign mo wo mu nti na aban he na onye bibi fa ho me party member me nya MVP o afi wo ba be yi ne card ma yen kode yen ne card no I have to project. Let's go. Me nya MVP me full NDC na me party card me full NDC me nya MVP no be ga say me tag there be me full MVP and in party card Daniel sa and me full NDC. Now we saw Gh10m say, "What do I find out? But we go for excavator more than 8. Excavator is a good gas."
ɔse na ban na aba tie onse meka kyerɛ mo sɛ time NPP lusu ya pa na NDC gurus meka boys na komadi omo no elma omo so be bia galamsey koso bia no wo di ɛna me na ɔkasa yi eti wampatem wo MC na ɔhɔ ne say ɔno na ban na benti ɔkɔfa excavator mako 8 tie boy no tie na numa asɛm ha tie Montie Shadrach asema okay. O say Shadrach was say, but I don't understand though. Kevin Taylor is so bold when he is delivering a lie. I tell you. And one thing about it, they say, send your baby in the asem no. Obaka say no kranti a ese usuru nipa no. Suru nipa. Wo kronfo ade ayira wo fie. Ye hwehwe no. Ono ni the first person obaka say. Yay! Mama, me hu se na ata okuta politin bia no de ye wo wi aye no fa ho a ohun se eto ate no e na ode akohye ni nua bag mu tie beko na politin no ampa na hye ni nua bag mu kromfo no mom atwa ho abeka se me hu se na aso masi yesi but na nye nipa na wi aye ono na wo se ohun ye no ono na wi aye no hye dare ko hye ho wi ase nipa hu ihu ebi ne Kevin Taylor aye no de we obesi aye nanim na wa yire no ho yes me donyame akwawi wono galamsey ekoso e wo hwan no wono anaye me ka kire mo se me hye bobbo me bibia ne ankrata ne ti mo hwe ankrata ekuta mi bibia se abrante we mi won information nyina wo chena me deliver information na aka no nti we na ye galamsey bobo bra na wo kuti galamsey wo ho no yadane e de ono no photo ba be kire wi ase se we na ye galamsey bra ye ogina wa nanim mobomobo a o papa nso ye leader e wa yodo 26 years Kevin Taylor papa 26 years ati ayodo ontumi nkyire asesega ontumi nkyire kuruaba a waya ma ayodo fo last year September and our papa 26 years anniversary was it 25 or 26 years anniversary went to me and show papa mpo o TV so and am ba na me se kwasia then ye wo papa ye fama Ghana fo NDC nkwasi ampa fo madwen ketenkete se akokɔ clitoris no kan ye wo papa ye kyerɛ wo mo se me papa wo ye ni papa panti na wo me no onim nyansa no wono nso ye leader e wa yodo na me no ka sei dwuma wa ya ma yodo fo no ebinie enti me papa me wo te se me bo panyine bi achi me nim ne me papa ye wo ye leader enti wa kyerɛ me leadership adwuma enti sei wantimi ankyerɛ me ka instead of so beba be ya no me I don't fight with refugees. I was saying you free. Last year, Okama sama when you said me bounce with full force. And you on what was ano or who can say challenging crofo bet on pesa and I saw can some functioning crofo bet on pesa wo be can be actually no. Cause emotional blackmailer Aboa toliwa. Wuni munyansa now okasa abranti wo kan wafa ho di se wonya NPP ni enso otagin wo ni page enti wo kona dom gu wono ma NDC for madwen wo fom no sema hu NDC for madwen kete sema hu siampafo brother gunani ma se fire ye be campaign o ma me mom schedule tutu kwa tutu aba eye me chema be ku na me di say money na na sata no me ka so acho say every bitimi na 100% wa me no mo ye bo 60-40 oh ankasi de no 60-40 ye wie ye me fa swinners me nu dane e ma oman no drum kumra be bisa enye omo nyina na pese omo so fa ma omo de ne se ono so pese oye no ho oba ti omo mantini enti be proud Kevin. So we trumu just be proud of utrumu die. Enya boni. Oso die no but nwanwa say ono na wo di ni trumu no ebeja wono ne die no wa hyeda kata so enti wonim se ne awoye ne nya ene gya idi. Hey, minim lesbian fo bebria ya hyeda awale e de akata lesbianism no so. Minim trumudifo bebre monhwe napo Matthew Opoku Prempe ne yire na wade ne be kire Ghana fo se mbache oba be vice president ni yire ni no efiri wo mbache mahu ne biem se napo single person e no nam ye beto abade a ne yire ne be ba abonten
ye beto abasisi a obenya saa fake oba na ye de ne ba be hia no ye benya na ba abonten na po ne maya ahe na po ne maya dodo se menka so ye gede but me kan se bi a kire wo Kevin Taylor kwasia wo na nka obi hye montie o ade a ehu wo mu ni se senka obi pa nkanka obi owo NPP mu ena nka ekokọ hye saa pride o de say gave atale yi mba chọrọ kales na ewo mu no de na hu saa kales na hye Kevin Taylor ene ne ya twere ni mu no trumu fo atare no wo hye bi pe isankofo no na wa hye we are solidly behind them and I say you are a proud member. Inti senko obi na ekwohye saa atale we ya medonyame Kevin Taylor nka mbacho mani paso nkwa didi. Inti medi we ba be kire mo hwe photo we nso senka eyobi pa na saa photo we nipa no NPP mu na ne photo sign baaye na ya kana hye be mantem na ya mia na hye o say eh nanka Kevin Taylor be mani paso akwa didi die nti a wo hye akwa ntem o pedien Kevin Taylor pedien Kevin dia na brand de na yato wa homodwe gina ho no ma wa dwodwo ho no ma wo gina ho saa enti senka Kevin Taylor no bi ko hye atade wi ene ewie na yesan ko kan no hye odesen yesan ko kan ne hye be man nan tem si ya kan hunu say you are done, you are finished enehwe won sene nani asi age hwe na fono hwe oni kon Kevin ni kon enti hwe na fono hwe ne hwene hwe be manim hwe be man no onfu abodwe se obi a onfu abodwe se de se oye gay onfu enti we nso so one ne gina ho no nso so ntumi mfu enti saa tam no de eye dan na boy yi nkasa yemu no ode ba be hye ho se wo unye gay papa eye me chema be ku na me di se money na saa tam no me ka so macho se every bitimi na 100% wa me no mo ye bo 60-40 oh, I can't see them 60-40. You really me passionate. Me new gane Emma or mine. Drum kum rabbit sir. It's why is one can't see them me kum one edis me catch what to me. The catch okay be tell your phone. What phone say sir okay pen to I want to pass here unye gay. Eh there no be can say unye gay. Boy ne kasa no na ne kasa na kwa wi ha o se wo de wo de we besi ya for now na akire obehye da ba so full force e no kan say wo nye gay won say we enye se bia o tin kasa obi kasa na okuta truta say na ne kasa yete wo nye gay obusa Kevin Taylor nti sabra wo busa de na me ka kire say ampa wo be gay wo be gay because atale ye hye ni wa sign the boss kan for Kiki Kofia do man be say Kiki what the Kiki asian head son and Natalia hanom round neck pa na she ayisa no and na hodo say chabam yeah in shatale pa Kevin Taylor to America minim so there will be a catch kura no ohuru nkuku anka obeshatale pa kakra wo shentalia ba ko saa kopim se metia no kwa sia to America unya atare enhye wo te America unya atare enhye America atare esen kototo bi wo hye no 1 2 3 weeks na ese ya no wato atwene no wato foforo ne bo esen $7 entirely kokototo bi na fa ye programs Aboa meka ya na afi na mahu se otumi eye esesantare 1 2 ansa no ba be program Shatari ehye no na mahwe se ne kokotie kwasia o Ghana gay partner e na ne gina ho no se onye wo gay partner bra na bra be yi ano ba che ne gina ho no dana na gina ho no kwasia to hwe so obi na share Kevin Taylor tare ya $1 ntade koto bi kura na nkahye so obi pa na share Kevin Taylor tare ya hye ni enka ko be mani pa so akwadidi ana sansa dawi asema ya bai senke koye NPP ma na senka sa ba na wadwire NPP dan yin agu ha Kevin Taylor nan kadi obi ye nipa wo Ghana ho no ekokoye wo no nti mbacho besi na mati se Kevin Taylor eka ana sansa dawi asema no what is it can be ontumi finish o ma wie no yanko bra hoy wo wunye gay e won na hia me no
Oh, and Cassie Genoa, Sister 40, you really, the swindlers, we knew that Emma or mine. Drum come rabbi, sir. It's what is one Cassie Genoa. Mimba come home and this, we catch some word to me. The cat okay with your phone. What phone said, sir, okay, bent to him. I want to pass here, when you gay. Who can be tell on your gay? Hey, who has to be sure Ghana? We have phone call TV for. Hey, what's some penny bema? You went through the mess up our studio. Miss Meta go far. I was a Ghana will be so our own. Or see or the way you're free no. Yee. What's some penny with so? What's one out to top on? Now we move on. You say now we are TV for. Eno na me tumufo no na ubu no se na okasa ma party nti sata na mudi nachi ye on se na wode keka hamo no akukọ mumu pa akomu mebo a ewurawura mo bitosam akometo ba na me say sawo ye fo sata ma na okasa ma party aba na utie comment oho ene wanya wakatua wate bone bekumo bone fo no eno no nipa na wo di kwa mini bakoko ma mum Mr. DC ni say me party member be no Mr. DC I am madam enti hwa Kevin Taylor a wote na konwa mahu ne wo kire ho no se ya no wokom akwa wo ye ogina ho yi wo ye hwan wo ye sei enti me ka kire mo se mo pe onipa wote sei na owo so ne nsa adan a Tirajo mame e wo comment section. Aha Penyah Media. Aka.